clear tu le ngai thatu te kar thar tho tan ni chibai le vek ule nimin lama Ronaldinho chungchang karon da subscriber zaru katanga zasari chongvel kan han nei bel ania milo subscribe to tele subscriber thar te chunga lom thu ka sei tak meu mewa tungkara hi chonin sei tak in tumdang ang bokin football thuleng te kan clear chaule anga kar top lama pathian ni lama chuan football player ro puizet mai chanchin te poron da ka tum le anga chumi chungchang chu ka boy pui me ka amai ro chu hetiang ang chi hi adik lo palte hi aum thina wangin uluk angai thin khop maya tungkar chung hen kan boy pui le anga pathian ni lama te chuanin football player ro puizet mai chanchin kan ngai thla ho le don nia tun tuma chon football thuleng lam ngai thla ho le donang o karliam ta kar top atang khan FIFA Club World Cup lama round of 16 khel tran ania round of 16 in khel monam taka Chelsea lam ansaka Premier League club hian an khingpui Benfica chu olsam takin gol khatin an ne he in khela hen Chelsea hen game an thunun shima goal shot po in khel chung zong hen tum som ni pahni te me umai an neya Benfica lam hian shot tumriat bak an nei lo thung in khel an han trana first half goal alun lova second half minute somruk palina Chelsea tan an defender poimo Reece Jameson ma an shroina goal aron khonga Chelsea team hi an phur viawa amai ro chu minute som ko panga na penalty train Angel Di Maria chuan Benfica tan an sephor aron shoot hemi nuwa hianin team pahni te goal dang an khungbel talawa extra time khel ni hin minute som ko pahni na Benfica striker Gianluca Red card mga no chu ania hei hi Benfica lam hian an tuar zui ta hle minute za pariat na Chelsea team tan Christopher Nkunku chon ma an shroina goal aron khonga minute za sompalina Caicedo siam sak a train Portuguese forward Pedro Neto chon an goal thumna aron khung le hun to brol deuh tho minute za sompasarina Kolpal Marasiam sak atrangin Dewsbury Hall chon goal a khung bel leya Chelsea lam hian extra time a goal thum an khung bel mang hian goal khatin Benfica hi an neya quarter final anin pet kai zuita ane round of 16 in kheldanga Botafogo le Palmeiras te in matsona Palmeiras lam avan Mizo ka antranga Botafogo hi sikhat fain an ne Brazil club trapani te in matsona hian minute zana Palmeiras team dan Paulinho chon goal akhunga goal dang lubel zui talavin Palmeiras hian sikhat fain ne na anchanga Botafogo ne hian quarter final an luta anne quarter final a hian Chelsea le Palmeiras te hi anin matchonang nizan lama round of 16 in kheldanga Paris Saint-Germain le Inter Miami te in matchona Paris Saint-Germain lamin harsalo tuklavin ne na anchanga an kingpui Major League Soccer club Inter Miami hi silify ngotin an ne he in khelain Paris Saint-Germain hang goal shot tum som pakwa an neya Inter Miami hang goal shot tum riat nei thungin ball possession le in pass dikonga po Paris Saint-Germain an chung nung filler laka achak phuzok an chak te po kan ti thayang he in khela hian Paris Saint-Germain hian game an thunun ngal khop maya beiseilok ang te po kan ti thayang minute rukna goal kan muhala Vitinha siam sak a train Portuguese midfielder João Neves ma an shroina goal aron khonga minute somthum pakwana Fabian Ruiz a ball back thazet mai chu João Neves an goal ni na ni turin aron tilud le minute somli palina Inter Miami defender Thomas Aveleson an lama atilut palleya additional time minute somli pariat na Achraf Hakimi chuan Paris Saint-Germain tan silifaya ma an shroina goal aron khung zui le anne first half a goal dang alubel zui talava second half a hian Luis Enrique chuan lalut ngai lutuklo player te aron lu tira hei hi an tuar deuh te po kan ti thei anga Inter Miami lam hian tlemin game an thunun ve deva Lionel Messi a hlo om thina Suarez atana ball thazet mai fing taka apek Suarez an ho taka alo ti vel mai chu yam tak anne hemi no heng goal dang alubel zui talava Paris Saint-Germain hian silify ne na changin quarter final har salutuk lo hian an nin hlang kai zuita anne
Round of 16 in Kheldanga Brazil club Flamengo le German club Bayern Munich te in matchona Bayern lamin snena ansanga Flamengo hi goal net nein quarter final an lut he in khela hian minute ruknalik atrain goal kan muhnga la minute rukna hian Flamengo midfielder Bulgar chon anlama atilut pala Bayern lamin sikhat fain ma an shroi hun tampo aliam ma minute kodna upamekano siamsak atrangin English striker Harry Kane chon an goal ni na aron khung leya Flamengo tan minute somthum pathum na Gerson chon an sipur ron su thren ma se minute somli pakhat na Bayern tan Leon Goretzka chon an goal thum na aron khung le first half goal dang alubel zui talava second half minute somha panga na Flamengo team tan Arsenal atang an senglo Jorginho chon penalty train an sipur aron su thena Flamengo tantu te boruak atang zui le amaero chu minute somsari pathumna Bayern tan kimesa siamsak atrain Harry Kane chuan hein khela a goal ni na le goal niama an hruina goal aron chui lut leya goal dang lubel zui talavin Bayern lamheng goal nin ne na an changa quarter final har salatuk lavin an lut zui ta anne te hian Paris Saint-Germain le Bayern te hi quarter final anin pachon zui bokang FIFA Club World Cup in la te hi sanina nei chun zom ani le donna zanin zanlai pel dar som patni le chan veya Inter Miami le Fluminense te anin machon donna naktuk jing namdar ruk le chan veya Manchester City le Al Hilal te anin machon bokang UEFA European Championship Under 21 final result lam hi hantar lang vele ta ila clear to lam te result hi chukan theput toin arin oma amairo chu handalo top kha ani bik chuang lova chuwang chon tlema zong han thai lang ve donang o tun thlani som pahat atang Slovakia rama nei tran UEFA European Championship Under 21 final so Karliam ta karto pa khan khel aniya he inelna champion la England chon an champion na an so nge chun zom zela an king pui Germany chu goal thum goal nin an ne he in khela in England hian goal shot tum som pali an neya Germany lam heng goal shot tum som paruk nei thungin ball position le in pass dik konga hian Germany lam an chung nung zoka England lam awan nei zoka an tang da thung champion lai nge an boruak a hu hang ala lian te po ani thayang he in khela minute nga ne leka England hian ma an hruina goal an khunga inala kalmeka chetra mai Harvey Elliott chon he in khela ma an hruina goal aron khunga inala kalmeka goal nga akhung tinna ani chi bok England team tan minute somni palina mek 8 siamsak atrangin Omari Hutchinson chon an goal ni na akhung zui le hemi nuyan Germany hian natakin an nor leta minute somni pangana Wiper chon an sipur aron su thena second half minute somruk pakhat na Paul Nobel chon an sipur asu zo tange anne hemi nuwa hen goal dang alubel zui mai lava extra time khelnin minute som ko patni na Jonathan Rowe chon Martin asiamsak atangin ma an hruina goal England tan aron khung leya Germany lam hian natakin nor zui ma se goal dang alubel zui talava England hian goal thum goal niat ne na changin champion no moi hlutak chu an choi zui ta anne UEFA European Championship Under 21 in nelna hi kumsang hazako samsari pariata tanga nei tran aniya he in nelna lo in lan to zongjong hi ram songa pali an ni towa final hi tum som parukan muto ane he in nelna hin England team an champion tak awang hian he in nelna hin thian England hi trumli an champion ta chi ha he in nelna champion ngunber Italy le Spain trumnga lo champion ve to chu an nei chho to hle tin he inel na hen trum ni azona an champion na ani tabok inel na nei zo ta ka hen Liverpool midfielder poimo England team ta na mi poimo ni bok Harvey Elliott chu inel na nei zo ta ka player thabera thlan ani suita ani inke result lam chu kal san taila football thulenga lut chho donang o tun trum chu Jurgen Klopp an FIFA Club World Cup chungchang a soidana train bul tran thon ta ila Jurgen Klopp chan FIFA Club World Cup hero pui ati lo pialama thil tru lo taknia a hriat thu aron soi ta khau mai Jurgen Klopp chuan FIFA Club World Cup anti hi football a thil an ngai to chhuwa to zinga chan a cheber te zinga mi ni hialin ka hria sum an du na wanga he thil hi ti mai an ni ya player te ma kho po an ngai chang lo an ni
hetiang anga FIFA le UEFA kan hanti ang chi ten tournament in la tru lo tak an buat sai chhaureng ani chuan tuna tanga rei lo te player te hian a that lo na chu kan mudona tuna hian la lang che lo po ni se tuna tanga rei lo te chan player te hi liam emo chu mai pe lama thil thalo jok te po kan mu chho ngei ka ring ti in Jurgen Klopp chuan a soi tun thla a zorwala a khelmek na Bayern Munich chuasan to thur Thomas Muller point thu thar aron neya Muller hi tun hnaya media ten ankom na Major League Soccer lampan itumem tia zo na zo aniya Muller chon ka hmalam hun kala soi theilawa mitam takin Inter Miami zom turanga min soi hi chu thudik tok lo ani Inter Miami hi ka zom don le don lo chungchang min zo chon ai ti hi aniya amai ro chu Major League Soccer hi chu kapan ngei karinga Los Angeles FC ne kanin pemek tin asoi khau mai Thomas Muller hian football khel chosan alatum lova Major League Soccer lama Los Angeles lama kan mudon ti achiang thokhata kan ti thayang Chelsea tana hlo ting takalwin lan to John Obi Mikel point thu thar aron naya tun hnaya Nicholas Jackson chungchang angai nan chu aron soi Nicholas Jackson hi Steven Gerrard chon player tha ani thu le Chelsea team hian answer thiam ani chuan Didier Drogba nian anlein an thei thu asoi khau maya hemi chungchang hen Obi Mikel chu ron tong chuakin Jackson hi Didier Drogba nian kan khai khin chi an nilawa Drogba ha chung goal a khung thei pialama team tan mi tangkai ani sia game tina alan tira Jackson hi chu tiang chu ani lawa team tan atangkai tok lo zia mai pialama goal a khung theilawa striker ni sin ati turpo ati thatok lo ani chu wang chon Drogba nen hin khai khen chi ani love tin Obi Mikel chuan asoi Marcus Rashford point thu thar aron neya nizan lama khanin media ten anzo na chu changin Chelsea le Newcastle United chu zom atum lo a ang hle Rashford on Chelsea le Newcastle United te hi zom atum lo thu asoya Barcelona team chu zom tura al nga mek thu asoi hetiang ani ta ga chon Marcus Rashford hi Premier League lama kan mu zoi arinom lova Barcelona hian lo na ho tumin tran an la meka an indoor lo tlin thei mai tepo arinom Manchester United lampoin antlar malam thom chak antum chho zela nizan lama han Portuguese forward Rafael Leo chu senglu antum do ni in thom aron leng vele tatlat maya court of side lamin atarlan dana United hian Rafael Leo mana hen sumpo thanem tak the chu antum ne tarlan ani Rafael Leo hi tun din mona Milan lampo hen chotir an poila tuklaunin alanga aman phu to ka leingam anom chon shal an poi tilo ani tun din mona Rafael Leo hlutna hi Euro mak da doi zawe lai ni turangai ani thonga United lam hian andor tak tak ngam angem ti ero zo na lian tak ani thong Brazil forward Rafinha point thu thar aron naya hei point Club World Cup chun na satakin aron soi sel Rafinha chuan Club World Cup hi ani na taka chon thil tu lo tak ani ya football player ten chol kan man hun la ya hetiang ang lo bot se hi thil tu lo tak ani pialama footballer te inza lo na lian tak ni in kei chuan ka hria a khel hun tur chungchang a po player te an ngai chang mi lova zona po an zot mi lo ani an du nanin thil an kalpui pop pop maya player ten an khel lo chon shema te po an wawa hei hi thil thalo tak ani football player te inza lo na lian tak nia ka ngai tin Rafinha chuan asoi football player te paparazzi kan ti ang chi ten anzui na sa thin khop maya lemin yamal po borok thalo anei chun zom pha zen na chan te po kan ti thayang lemin yamal hi chol a man na lama a chena ve ang reng khop maya kan lo tarlan to ang khanin kan lo soi to ang khan Fadi Vasquez te po chol alo man pui to wa porn star kan han tiang chi te po alova bezuk zuk to ani kha hei mai ba ka hen tung kar top lama khan lemin yamal hi Ibiza chol ahman na hmuna mei chia pariat ve lai chu awm pui mu ania anmong alang thuaw hlom le ngala lemin yamal hi hetiang konga hen akal chhona sadon a ang hle tin Ibiza hmuna chol ahman na hen long chu a hayara long a hayar na man hi euro sanga ve lai ne tarlan ani bok Arsene Wenger point thu thar aron neya Lionel Messi chungchang angai dan aron soi Arsene Wenger chon mitam takin Messi hi atlan niam to tin an soi thina hei hi thudik tok lo ani
Lionel Messi auma wanga Inter Miami in thilro pui anton na satte kan mu theu to anga trophy a choi pui pialama FIFA Club World Cup hi ani na tak atanga han chut chuan khel phak mi lo tur an ni hia Lionel Messi hi omlo se tu na hian Inter Miami hi FIFA Club World Cup a hin kan mu kai chuan karing lova indu sakna angchi te pokha omti kan threwa chumi du sak thei tura tang thei tur chuan Lionel Messi an nei thlat alon soisel thei an ni lo bok chu wang chen Messi hi player ro pui tak alani ya field chunga team tan mi tangkai alani pialama hetiang Club World Cup in la ro pui tak khel thei tur poin a team hi ama hype mangin a khel pui theya chu wang chen Messi hi aro pui tak meu ani ti in Arsene Wenger chuan asai Italian attacker ro pui zat me Alessandro Del Piero point to thar aron neya FIFA Club World Cup khel meka Juventus team chu an champion thei arin thu le champion no moi po an choi ngei arin thu asoi Del Piero chuan tun din muna FIFA Club World Cup khel me ki be sei pha bakin aro pui chawa kalo be seyang a in hei hi alien ta dai zok anni chuta chuanin kalo khel to thin na Juventus an champion thei ngei karinga tuna Real Madrid la 16 na an machon tura po chakjok tura ke chun kangai ani tin Del Piero chun asoi FIFA Club World Cup khelmek chungchanga Arsene Wenger mai ba ka Rafinha te ba ka mitam takin Club World Cup hi trulo anti thu an soi hoi to la hin Bayern Munich CEO Karl Eroin angai dan aron soi chuak vele ya midang ngai dan ang lo takin ani hi chuan ngai dan dang aron nei ani Bayern Munich CEO Karl chuan game khel tur atam lu tawang player te anlung oi lo hi ka hrethiam hleya amai ro chu hemi chungchanga hi chuan player te po hian ngai dan tran an nei ve angai ani kan soi ho vek towa lo thanem tak player te hian an phuta chutiangang an lo du ani chon khel tampo an mamo ani sum thanem tak lo kan peya chumi tan chon anni po hian sum kan nei tam na turin khel tam an mamowa an khel tam na na chon sum aron lut tam do na sum alu tam chon hlo kan petam thei don ti na ani mai chu wang chon an khel tam na tukhi soi sel tur an ni lava sum po thanem tak lo an phut ve tho alom hlo thanem tak nei an du chong khel tam an mamo ve bok ani ti hin Bayern Munich CEO card chon aron soi hetianga aron soi dan lam hoi zonga tanga chu chon om ve le tak ani Cristiano Ronaldo point club World Cup khel phak club te azom lo chan chungchanga an zo na chu aron changa Cristiano Ronaldo chuan club World Cup khel theina hun tha chu ka nei ngei alom amai ro chu chol ha dam kamamowa season tharlo turatan ka in bot sailok na sa leya chumi chu katan apoi mo zok ani UEFA Nations League final khel zoni nu khan club dang rang train somna engemaw zat ka muwa Club World Cup khel phak club te pon min som na sa le hei hi thu chiang ania amai ro cho kum tharlo turatan hin kai chon thei top ka chhuwa zoka Al Nassr hi Saudi Pro League ka hlotlin na thanem tak choi pui ka tuma chumi ta chon input cha lok ka nga ya Club World Cup khel phak te kha zom lo ta chu kani e chu ba ga chung kan ma lo ka World Cup khel tur te au ma chumi ta chon input cha lok na thatak ka lo nei angai bokani ti hin Ronaldo chuan asoi Real Madrid forward Vinicius Junior point to thar aron ne ya Club World Cup khel zo ani vele Marca lamin atarlan dana Real Madrid ta contract aziak do ni in alangta Real Madrid tang kum sang ni somthum thleng dai contract azia tur thu Marca hian antar lang Real Madrid tran tu te tan chon hei hi thulo mom tak ni tu rangai ani English Premier League club Manchester United mai ba ka Newcastle United ten sengnu tuma an helmek Dominic Calvert-Lewin pon ni sang khan thu thar aron neya English striker hen Everton chu achua san tur thu ati chiang ta he club tan hin contract azia to lo tur thu aron soi Calvert-Lewin hi hetiang ani ta ga chuan tun thla azorol hen adu ber chu free transfer in azom theidon ta ania amadu tu club te tan hei hi thulo mom tak ni tur rangai ani Dominic Calvert-Lewin hi Sheffield United atrain Everton hi kumsang ni Songparu Khan azoma Everton tan tumzani somsari pali inlan to hin go somsari pakhat akhung ting to ani thok khat lai khan aron lar huai maya
England team tan te po inlan tura kau ani zui nge amai ro chu liam wangin hun engemaw chen a chola tun ma kha tuna chun a phak lu tuk to lo te po kan ti theiang khelna tlap thajok a hmu chun ani hi chu striker thatak chu ala ni renge Liverpool point ni zan lama khan English news thanem takte chun Antarlan dana Crystal Palace atrain England defender ma gai chu anseng nu theidon ta ni in alanga aman atana pau million somli an the chua chu the Eagles somhen an pom to tur thu an ron tar lang ta khau mai mimalin remna Liverpool hian an lo nei to boka ma gai hi season tharlama Liverpool a kan mu ngei arinom ta Arsenal lampoin antlar malam thom chak an tumna konga Eberechi eze chu an nai to hle ni hin alanga London Evening Standard lamin atarlan dana Arsenal club ho tu tele Crystal Palace le Eberechi agent te hi anin be chhotran to ni hin alanga tuna tangarei lote anin rem thuai arinom eze mana hian Arsenal hian pau million somruk pariat an the chuangam do ni hin alanga Arsenal lama eze po hi kan mu arinom ta hle Argentina FIFA World Cup no moi an choi theina tana tho hlok ber te zingami Di Maria point ni jang khan thu thar aron neya FIFA Club World Cup an tlak nu media ten an kom na Messi le Ronaldo chungchang angai dan chu aron soi leya tun trum chu player pahni te du sakbik aron nei talo ve tlat mai Di Maria chuan player pahni te hero puitak an niya soisel thiang lo khopin an thatok ke Ronaldo le Messi te hi chakdu na ril ru englai popu an niya an team tana inlan hi anuam thin le ani Ronaldo har Real Madrid ta kalau khel pui towa chakdu na ril ru anei kha maktak ani Messi nen po ramtan kan khel du na Messi po Ronaldo ang bokin chakdu na ril ru putlat aniya Ballon d'Or hetiang za ta thanem anto Ballon d'Or hetiang za ta thanem an choi theite po hi thil mak le ro pui tak ani player thale ro pui bik anniya anrel ruput mang adik boka anni ron tlung zo le tur hi chu an piang le zen to lawang tin Di Maria chuan asoi Arsenal lampoin ama po senglu tuma anlo hel to adeloma lukman chu senglu antum thu ni jang han tarlan anile ta African Player of the Year athan nilai lukman senglu tur hian amana po pau million somli tanga somnga vel the chu antum ni in tarlan anni Lukman hi Atalanta team tan season liam ta khan trum somli in learning goal somni akhong tling thaya hemi wang hindu tu po anei shro angreng khop maya Premier League lama lo che thatok to lo Lukman hi Arsenal lamhian Premier League ka senglu le antum a ang le tun haya Lionel Messi le Saudi Pro League ten soizom anhlo angreng khop maya hemi chungchang hen Lionel Messi no pui Antonella chun ni jang khan thu thar aron neya media ten ankom na Lionel Messi no pui Antonella chuan kan chung ko hi Miami hen kan lim ma Lionel Messi ka fa tele ke ngei po Miami chu san tur hen thutuk na engma kan la siam lo ani he mun hi nuam kan ti ma lungoi lo na kan nei lo bok Paris ha chon Lionel Messi hi a hreum ma hei hi chu thu chiang ani US lama ero chutiang chu ani talawa Messi hian anun ngai kha anei le towa lim takin helai hmuna hian a in khel mek ani helai hmun hi kan chua san karing lo ti hin asoi Victor Gyökeres po akhongai thlak nup chho ang reng khop maya ni zan lama han Sporting Lisbon president Varanda sun thu thar aron nei le ta ha Victor Gyökeres chungchang abok thu thar ron nei hin Varanda chuan tun din hmuna hianin mitam takin Victor Gyökeres pau million somsarin shal kan phaltin thom anlo ti leng le towa hei hi thudik tok lo anni Victor Gyökeres man atan hian engzat ma kan chhir lawa tun hnai loka euro makte doi somrukin shal kan phal nin thom an ti lenga tuna somsari in ti le bok hei hi thudik tok lo ani hi Victor Gyökeres manatana kan chhir za thi engma kan la soi love ti hin Varanda sun arun soi le ta heti ani ta ka chuan Victor Gyökeres a chualo thut te po arin oma anin tilung oilo hle chaudon a ang hle Manchester United lampoint Fiorentina train Moisekin chu senglu antum hle ni in alanga Moiskin senglu tur hian pau million somli pali chu an the chole ta group thu an soi United hian tlar malam thuam chak antum hle ya
Matthews kun ha chu an seng nu towa embeu mo chu an seng nu trap to bok heng ba kain mithar seng nu tur an la zong zela moi skin lam hi an hoile ta a ang hle Fiorentina lam hian tu na ya khan amana pau million somnga an phu thu an lo soi towa United in 44 million an the chu hi an pomsak angem ti ero zo na lian tak ani thong Real Madrid team lo en goal trap to Hernan Perez point ni zang khan thu thar aron neya Real Madrid team role tharm haba keng tak nei Gonzalo Garcia chungchanga angai dan aron soi Hernan Perez chuan ani hi Real Madrid hian hun tha an pepe ani chuan nakina chun striker thatak ala ni ngei dona kumsom ni pakhat mi chau ni chungin atal dan velte ya han enta ila Erling Haaland nen hian ani nang hle in ka hria Haaland ai po hian ala tha jok thei mai in ka ring bok Real Madrid in anen kol dan azir ani anga tun din hmona chuan Erling Haaland ron khum thei tur hian theina thatak anei ani ti in asoi Nick Utmate point thu thar aron nei chun zom zela Bayern Munich nen inrem na tlon tling an nei trap to thu kan lo tar lang ani kha karto pahan Chelsea lam chon Bayern hi hijack an tum thu tar dan ani ya amai ro chu build lamin atar lan dana Nick Utmate hian Chelsea chu zom atum lo thu in thu aron soya Bayern Munich bak tun din huna ngai to anei lo thu asoi zui bok Utmate hi Bayern Munich ka kan hmungei don ti achiang thokat ta Liverpool ina anseng lo tak Jeremy Frimpong point thu thar aron neya Premier League ka lo in lan to zinga greatest of all time nia a hriat the aron soi Liverpool defender Jeremy Frimpong chuan hemi chungchang in zone chan har satak ania Premier League ka heng greatest of all time chu thatak an lo towa than biar tur po hriat thiam a har hle tun din hmona chun ani na tak han soidon ta ila Henry te kha an tha emema Didier Drogba kha aro pui bok chuba ka chong Cristiano Ronaldo kha player ro pui tak ani boka an pathum hian Premier League B ka chuan greatest of all time a kanga ye tin Frimpong chuan asoi Chelsea tran tu te tan pon ni sang khan thulomam hriat tur aronom ta Chelsea lam hian Joe Pedro chu an seng nu tur thu Fabrizio Romano chun aron tar lang ta khau mai Joe Pedro hi tun na ya han Chelsea chun aman za ta pau million somni panga an the chua chu Brighton lam hian an hnol thu an lo puang towa ni zan lama khan Joe Pedro mana Chelsea hian pau million somnga an the chuak leya hei hi Brighton lam chun an lo pom sakta ani Joe Pedro hian naktu khen medical test anei dona medical test si apal tang chuan Chelsea player ani zui to don ani FIFA Club World Cup po ain lan man tura bai se ani bok Ballon d'Or te po lo dong to Ruud Gullit chon ni zang khan thu thar aron neya Chelsea team nei tupa tot boli chungchanga angai dan aron sai Ruud Gullit Chelsea tana loin lan to chuan Chelsea nei tupa tot boli hi mero pui tak tia soitur ani lova sumbak ngai to anei lo ani football chungchang hi engma a hrelova football bi ka chon ani hi apas chuak lo chiang hle sumbak ngai to anei lova a the chuak teu trawa aron lu le turlam angai to wang chau ani hei hi om se chu football a mangai tak tak lova sumbak ngai to anei lo ani keimin lo hrelo ringot te kha thil mak tak ani ya Ballon d'Or dong to Chelsea te po trophy lo choi pui to tu hi ani hian min hremi lo ani ti in Ruud Gullit chuan asoi ole khati chin hatun tumatan chun ni le tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thuwa sei tak meu ani like share le subscribe le man tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te ne kanin mu chho le zel don nia